Tefal predstavlja kulinarski izazov, priprema najboljeg majoneza. Predstavljamo Sanju. Ona sprema majonez od kada živi u svom stanu, skoro 8 godina. S druge strane, baka Marija, kako kaže, majonez priprema tajnom tehnikom i svaki put joj uspe, bez stresa. Mislite, baš svaki put? Bez stresa? Hajde da pogledamo. Predmet današnjeg izazova je gastronomska legenda – majonez. Ko će napraviti najbolji majonez? Koje tehnike će koristiti? Pogledajmo. 3, 2, 1 i krećemo. Pravi odnos sastojaka je najvažniji. Obe, Sanja i baka Marija, imaju ovde istu količinu sastojaka, ali ono što pravi razliku je mućenje. Potrebno je da budete jaki, brzi i umešni. Kao što vidite, Sanja je vrlo dobra u tome. Ona muti kao profesionalac. Samo malo, baka Marija, šta vi čekate? Ona na štapni mikser Infiniforce stavlja dodatak za hladne soseve. Šta? Majonez koji se dobija je perfektan. Tekstura je čvrsta, nema mehurića. Neverovatno! Sanja, da li si videla ovo, tajnu tehniku? Baka Marija uspela je da napravi savršen majonez za samo nekoliko sekundi. Čestitamo! Otkrili smo da vam je za dobar majonez potrebna dobra tehnika. Infiniforce. Ako je takmičenje završeno, voleli bismo da probamo. Tefal. Ideje bez kojih ne možete.